Commercial office ogu Rubega Joseph Ronald ukwatwa kibeireho mu rukungano ruberutebekanisiibwe Ministry ya Government z'ebyanga mu rurembo rwa Masaka kandi orubeirerimu Mujwekero wa President umurembo oru Hud Hussein uristamira hotel emwe umurembo ndorumwe urwetabirwemu n'abandi bebembezi ahandi ngo zitari zimwe na zimwe umurembo oru. Mbegambo bye Hud Hussein agizire ngu ikimurenzire okushanga omuntu obabeire nibahiga ari mu rukungana ogu wagizire ngu teine muntu wena wari kuza kusasira okukira munonga ababa bari kuzanda omunteekateeka za gavumenti ezigenderere kutungura abantu nk'emyoga hamwe n'ebindi. So if I don't do that, I am sure the speaker you will not do it, but me I will hold to do it, and such a person does not deserve to be part of us. Oyebemberewe mabangu okuruga umaka g'omwebembezi w'ihanga Sande Emmanuel ashoborere ngu tarikwenda kuruga mu rurembo rwa Masaka emivuyo eri omu bintu bya gavumenti ebitari bimwe na bimwe etakatereezeibwe. Nyagala evidence saagala balafanya n'abantu bangi tiwali omuntu wano yazaala munne, so twagala really facts. Ebyo bikiri aho Florence Nabunya urukora mu ofisi ya meya ashongaze byesente mu rurembo ndorumwe yashoborera ngu ikireme isobutare mu rurembo rwa Masaka kutunguka no kugira ngo nubwinje munonga. Tugamba ati mubulo kalemeseza akatale abantu abamubulo singa kali akatale kavaawo abantu bebanga bayina just one way out bayina kukolera mu katale ka Central Market. Ogu yahagirwa omukugu okuruga mu gavumenti ez'ebyanga Benoni Kamugisha kandi ogu yaragira abembezi b'orurembo rwa Masaka okukingaho obutare bwona obutari mu mateeka. Nga chairperson si agenda okujja kukufulu no. Town clerk and team will sit and agree on the best way to recover those facilities. Then those facilities should be allocated to all vendors that missed out. That means those facilities are there. Ekyo kukinga obutare obu kyahakanisibwa abantu baingi abari meya wa division ya Kimanya Kabonera Stephen Ruchamuzi. To close that overall market is not the best decision. And I don't want to be seen as a prophet of God, but this is what I see. Mbegambo bye meya w'orurembo oru Florence Namayanza wakikirira minisita we ow'enshonga z'ekikura ky'abantu Rosette Nansubuga yasiima gavumenti ab'obutare bubiri obuyayombekere omu rurembo oru. And also we thank the government of Uganda for supporting Masaka City with the two modern markets, that is the one of Nyendo and Masaka Central Market. Nabwanyuma Mujwekero wa President umurembo ndorumwe Hud Hussein yashoborera habwensi yaragira okukwatwa wa commercial officer ow'orurembo ndorumwe. Kati atono coordinating Emyoga mu Greater Masaka mutesasira oye yagende walo yaloya we namuwandikira baluwa nga amutiisa kati nga ye kyayagala okugezaako kulaba nti obujulizi tebukola ki tebuvaayo. Aha nsonga z'obutare meya yagira ngu obuzibu bw'amaani buri aha abebembezi abatari kwikirizana omu rurembo oru. Makuru aga gashakwa Nakamya Francis Kanarutaya aba Sky TV ag'enshonga Masaka.